Kurumjare ISTV News Bank Tabriba Punongpo Taramnoksare Hojan Bada Moriba Pausing Lobisi PMEGP ge beneficiary Lautokpada physically silencing Ming Amata Yauk Tabadagi Office Thong Lonson Kre Tarataruk Suba Lok Sabha Mikal Gidama Media Workshop Pangtokre Amadi Accident of Gitodokta Muem Sire Amana Aruba Fibanda like Nakre Nasigi Moriba Pausing Sanrum Pizre Khadian Village Industry Board की मकादा लिसिंग नि तराउंदोई तरामरी के PMEGP के beneficiary खनबदा handicap person अमा फावा याउक तबबो खम थेंगना पेंदबा फोंदोपगलोइना status की तोंगन district की लापा physically silenced person सिंगना लंफेल पातलेबा KVIC के office थोंग लॉन्सिंदुना खोंजंग संसन क्रे Nasiruktagi Hona All Manipur Disabled and Physically Handicapped Development Association Lusingduna KVIC ge Geta Wakan Mipam Sataki Wakan Mipam Aduda Physically Silencing Hak Matli Haiba Tongan Ba Warul Kaya Iduna Teki Kongjangasiga Mari Lenena Society for Disabled Persons Manipur Secretary and Ivotona Fongdorakpada Government ki Thabak Sangba Masung Sakot Tarangi Thabak Thorom Singe Beneficiary List Laptoropada Physically Silencing Sada Ohum Khakadabani Haiba India Government ki akak naba niyam lay niyam asi lising ani tara mari dagidi sada mangagi sangda hengat kadabani haina directive p ki basu laikre PMEGP gi oina haujik lathorok liba beneficiary list asigi dama Manipur gi tongan ba district sangdagi mioi samagi matakta apply tawri adubo Khadian Village Industries Board na beneficiary lathorok pada physically handicapped sing amata yarokide masi physically silencing bo hantana yengba madi hak matpani laglibatang kungamanga fawgi manungda Manipur government na hiramasi bo haksana loduna sabsaba warol fangdok trabadi makal maka ka gi khongjang sangsalagani fangdoke ai khoi gi hak government na matpire department na matpire haidi piriba hakse ai khoi gi punchi bu thawai bidre akhoi bu hantana yengbire amadamuna akhoi na maramaduna ai khoi gi hak kai gumba tang kuntaro kuntare sibo manungda akhoi gi laiba dabi si pida taragadi ai khoi gi na makal makagi thabuk thorom kamram chatha jargani akhoi sibabo isana isabu suicide to yorpagi madugi tanja do lakpa ya haina sarkar da appeal tawjari Lakadurba Lok Sabha Mikalda Mieng Thamlaga Miamda E Pau Piribasing Logadaba Todang Haibisida Nomagaiba Media Workshop Ama Nasi Manipur Press Club Tapangtokre All India Radio Infal Regional News Unit na Chief Electoral Officer ge Office ka Khosam Naraga Punna Sinduna Pangtokiba Workshop Aduda Chief Electoral Officer O Nabakishore All India Radio ge Head of Station Morang Thamf Kanan Kumar Amasong AIR Infal ge Tabaktagi Potharaba Joint Director News BB Sharmana Tawongi Muroi Bamyo Singwena Sarwaki AIR Infal ge Regional News Unit ke Head Dr. Aribam Ibomsa Sarmana Workshop adugi nungyoiba warol thongki Kanan Kumar na political party singi wangang nuba matam khakpada ngaki pangang ngang bagambadi yamna thorolga aiba serol hana fikhalalaga pathok naba haibadadi kanasu thoru haibiyade CEO Nabakisona Mikhalda Miyamna Mapung Pana Thoroktuna Apamba Mihut Khanbada Saru Yahanaba Honabada E Pau Lam the Tabak Toribasingi Sarva Todang Lay Mif Oribasingi Apamba Party gi Wasak Sena Singba Miyam the Mamutana Kanganaba Honarabadi Miyam Torok Hanbangani Haike Mediana Yam Sawur Walaman Lok Sabha elections voter Akramba Canadian vote bigger again voter na yung tagkamda na na vote hada na levy mota polling station na sa na vote hada ni hailagi rokoy da encouragement bi bodo madus koi media na to gadre ni koi media na koi election department na jo yam na sina chana na koi kamoji to minari maram da koi media ni briefing to jari election commission na hailagi matu na koi media na yam toy na koi una jaga ni Anishuba Sarukta Pangtopa Thoramda BB Sharmana moderator oike resource person oina Sanga Express Manipur gi editor Khogendra Khondramna Pet News ki matangda wangangke joint CEO and Pravinna Mikhalda board thadaba yaba mioi lak Taraga Nepal Lising Kunrom Labida mioi lak ama Lising Kunrom de electoral roll da yaudre electoral roll da sahi suraba mioi khudimak salga mipung tingna Mikhal yohanaba honabada media gi saro todang lai haike DDK Infal के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव AK Khogendra Sarwa के ISTV न्यूज के एडिटर इन चीफ ब्रोजेंद्रो निगोम्बना
पार्टी येंगलगा म्यूट खनबा मी येंगलगा म्यूट खनबा अमसुंग सेल येंगलगा म्यूट खनबा हाइना मखल अहुंगे वोटर लेबा मरमना मिखल की मतंगदा ई पावगे थबक तोरिबसिंगना मियामदा करी पाव पीगनी खंगम मथौ ताई मीडियाना मिसंग मिखाई नाइदना पुक्सल सेंगना थबक तोरिब मखै अफब मिहुत पुथोपंगमगनी हाइखे Newspaper readers or television viewers or radio listeners would be greatly helped in making informed choice in electing the right candidate as the people's representative. Before the media makes any attempt to make the people informed, those in the media must first be informed themselves. याउसंग कुमै मनुंगदा एक्सीडेंट थोबगी सांग हंथनबा पुलिस डिपार्टमेंट अकनब सक्सन थोरांग लोखटपा हौरपग लोइनना नियमगी वांगमदा गाड़ी थोबसिंग फादुना फाइन थेनबगी थबक सथरिङैदा थाउ टंकी गाड़ी अमना सुजुकी एक्सेस थोरपा मियोय अनिदा थोमदगी मियोय म सिरे अमना अरुब फिबमदा लाइकनखरे थौदोसी ngasiu pung 10 minute kuntrarom tabo matamda haingang police station ge manung sanba mantri pukri manakta leba manipur development society ge get mada thokibani lekhidaba miyoy dugi maming wangkhem roki sei kuntaret apokpa nimai ningomam awang lekhai degini asopa miyoy aduna karam ravisan sei kuntaret apokpa tomba ningomam awang lekhai degini mahak aruwa fibam da lakandri thau tanki gari adugi number na MN018331 ni Suzuki SS adugi number na MN01R9391 ni asiba haksang hangang police na local ga rems ki mokta thongkhre याउसंग कुमै लापदा मणिपुर के गवर्नर BK दुगल ना मणिपुर मियाम द याप प्रपोजल पिरकले कुमै सिना लापदा कांगलफ अमगा इकाई खुमनदुना शांति लेबा साउखत मणिपुर अमा ओइनबगिदम पुन्ना वारेफ लोमिनरसी हाइरी याउसंग कुमै ना लापदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना मणिपुर मियाम द याप प्रपोजल पिरकले मसुगी कुमै अमा ओरिबा मणिपुर की ख्वाइदगी साबो याउसंग कुमै असे नहा अहल खाक्तना सरु यारिबा कुमै अमनी कुमै सिना मसिन मनाव ओइबगी नुंगसिनबा अमदि मणिपुर खुंदारिबा तोंगान तोंगान बा कांगलफ फसल मरकता नुंगसी सानब पुरपो ओइरसनो हाइरी अमरोमदा सलाय अपुनबा नुपि लमजिंग लुफनसु लमदमसिंग मियामदा याउसंग कुमैगे याफा पौजल पिरकले कुमैसिना लापदा ऑल मणिपुर मैते पांगल वेलफेयर एसोसिएशन सु याफा पौजल पिरकले सिंगमी तमी मैते पांगल खुदिमा नुंगसी सानना नुंगसिनबगी मरि अदु हेना सेसन हंदुना हेना साखुटपा लमदममा ओइरसनो हाइरी बीजेपी की नोमयोइबा मिफम सदर हिल्स की मनुंग सनबा कलापहाड़ दंगसी पांथोखरे थोरमदुदा गोवा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फ्रांसिस डिसोजाना इम्फाल थादोक्ट्रिङैदा सरु यारंखे बीजेपी की माइकैदगी प्रेसिडेंट टी साउबा आउटर की मिरेफ गामुमै कामै एक्स मिनिस्टर सैमुअल जेंडाई एल जात्राना मरुइबा म्युसिंग ओइना सरु याखिबगा लोइनाना नौना बीजेपी दा यारपा रिटायर्ड IRS तोमांग हौकिपसु सरु याखि थोरमदुदा प्रेसिडेंट टी साउबना इंडिया ना मनिंग मखा तंबा सही होमफुमा फारबसु ngasi phawba miyamda mai sing ningthina phanganba ngamdaba se laibuk thibani haike pongani phawba mai pidraba singna se masibu line samjalerga line gi ra kaino mari du gi ra bhara da phanglo da lowi mai than bai na te tara ting bai bhara wera me loi lo re amo hada chief minister para pharani na hairaga paiba ngamdra bane pithokre cooperation da लंदन से लोन कल्चर चौखनब मयाई काब निसा थिंबद मतेंग ओइगदबा सुमांग कुमै सिंह लीलारोई सिंह सानाहनिंगी हाइना ISTV नेटवर्क के सेक्रेटरी BK मैथैना ngarang कोंबा लाइसुम लाइकाई इमांगोबी इंकोल पांगथोकपा टाइम स्टार यूनियन की अनोब सुमांग कुमै 2020 फॉर्म की थोरमदा हाइख्रे लीला फॉर्म की थोरम अदुदा इमेज की एडिटर सलाम रंजन इमांगोबी इंकोल की डोनर के इरावत मंगांगना मरोइबे म्यू सिंगवेना सरुगाखि इमेज की एडिटर रंजना सुमांग कुमै की आर्ट फॉर्म असी मसक थोनबा होनामिनबा तंगाई फदे लेरारोई सिंगसु थवा यावना होनानिंगी हाइके सेक्रेटरी BK मैथैना मखा तारदुना प्रजा मयामना फोंदोपंगमदबा कया सुमांग कुमैना मियामदा उतुना कानरबा पौजल क्या पिरी नौना फोंगलिबा 2020 हाइबे लीलासना मणिपुरदा ओइरकदबा कया मांगजौना उथोकपा असि अफबा खोंथांगनि हाइके इस्लाम की ताबता कोई मयाम मफुंग मांग खंदबा कोई मितो मयाम तासलैबा की जिरी रोम की थौजलैबा मितो मयाम असिगुम मयाम मसना कोई मतम खरै मतुंगदे कोइसे करी ओइरकदगे हाइबसे अखोना हाइबं ngamoi masi sumang lagi mating natragadi akhona masi habang ngamoi aduga aina aijning wa mana akhogi sumang lan su akhogi loan akhogi yarigi makai khoi culture masu masi puthok piduna aza miyam da yawana soina
ju isa da lai chu ba kaya sumang ila da photo pira ka su tungda ila asigi lo sala pada masina kana di hai basima yona sima pibi ba suma kaya sa tawni Ranjit Ningthokjana Ibamadi Lai Dorena Direction Piba Sumang Kumai 2020 Miam da Utke Laliba Tarataruk Suba Lok Sabha Mikhal Gidamakta NCP ge Election Campaign Committee Semkre Hana Minister Oramba Amadi NCP ge State Unit ke Vice President Oriba N Biren Singana Committee ge Chairman Oina Khankre Amadi NCP ge Vice President Oriba AIS Khana ko Chairman Khalle Haina NCP Manipur State ke General Secretary ge Serolamana Khangalagi Sindhi Singh Tolof Pibangam Daba Chief Minister na Assembly da Thamkiba Wafambu Thabak to Ontok Pangam Daba Minor Irrigation Department ge Chief Engineer M Sam Babu Department asida thamba yaroi haina ngasi Department asigi staff singna get out tawduna office ke thabak thorom da apan pekre Kongjang adu da saruk yaramba staff amana phongdorok pada haukiba lisingani tara humdoi ge April tha dagi horga work charge sohum tara amadi master roll tara mapal ge tha tara mathoi ge tolof haujik pawa pitok tre Hindu Dharma Sapa Maitai Singh Khwaidigi Sawa Yaksang Kumai Nangnanaba MI Department na Tolof Pithokani Hairam Laga Chief Engineer M Sam Babuna Tolof ki Thabak Amata Paikhalamdana Mapalamda Sathokiba si Daita Khangdabagi Thongni Manipur ke Chief Minister Fawna MI Department ge Worksar Samadi Master Roll Singh Tolof Yaksang Mamangda Pithoknaba Thorang Lai Haiduna Handakta Sathakiba Assembly Mifamda Phongdokhiba Singh Chief Engineer na Thabak Amata Paikhataba Haibasi Mathomasa Khangdaba Mine Tawgdaba Thongni Haujikti Employee Singh Tolof Phongdaba su yare Chief Engineer Sam Babu Department asidagi Lokthok Khinaba Khongjang Sangsilagani Sindok Triva Fawa staff Singna Amata Oina Office Girl Tony Haiba Wafam Singh Fondoke Yoksung Kumaki Manguina Tolo PBU Haiba Association to have a demand Lenana Honorable Chief Minister Assembly give Florida Soidanamaki Tolo Mamang Yoksung Mamanga Tolo Waxas Master Kusuman Pigani Haigiba Adumayam to Pelo Hilaga Sigumba Tanja Sida Hero Department out of station Oiraga Sigumba Honorable CMbu Lana Lamzimba Magi Kamime Assurance to Karemba Lenana Simi Singna Kanjarimba Pandam Adubu Togagiba Sigumba Administration Pelo Department Jakwe Managing Department Employees Association My Gaidage Haiba Department Sigi Hero Department Jakwe Tasin Tamoisin Yazaning de Tung the staff Singna Matic Sadam Chief Engineer Lokto Haiba Kolauka Lauke Chief Engineer Matic Sadam Chief Engineer Farmers Phil Degi Thormama Central Agricultural University Kau Iroisemki Makada Ngasi Kombong the Pangtokre Zero Tillers Season Aduna Mai Pangna Hangam Thaba Labuk the Pangtokiba Thormaduda ICM ge Director Dr. K. Somarendro, Kau ge Director of Resource Dr. M. Rohini Kumar, Dean Dr. J. M. Laisramamade, Director of Extension Education Dr. M. Premjina Thormapu Singwina Sarwaki, Tolanga Marilena Wangang Kibasina Fondona Kibada, Manipur Sinjakta Mipal Tangdanaba State Asida Ladiba Mipung Kudimana Green Revolution da Mai Onsin Momentum Oire, Kombongi Loro Krabamatung the Hangno Ladiba Labuk Sing, Zero Tillers Ki Pambaina, Hangam Tarabadi, State Economy da Kanaba Purapuda Natana, Lomi Singi, Santok Lambi the Su Saunomating Pangani, Benana, Hangamaru, Lo Krabamatunga, Matamatunga, Sanaba Mahimarun Sing Taduna, Labuk Sing, Hangandana, Tamsi Fondonaki. Sibgas Wakiba, Dr. K.S. Somendrana, Lamlangi Farmers Singna, Farmers Club Natraga, Cell Health Group Sing, Samduna, Marilena Sing the Selgimating, Lobuyai, Natragana, Technical Gi, Oibomating Sing Su, Lonaba, Honavada, Government Makadigi, Pangbaba, Pangnaba, Sam Sadun Lay, Haiba, Kawigano, ICM Gi Makadigi, Asigumba, Mateng Sing, Pinabagidama, Amadi, Lamjing, Binabagidama, Leafly, Hiberning Sing Sungani. Kauna Piriba Technical Guidelines Sing, Asi Nintina Season Aduna, Farmers Sing na Labukta, My Own Syllabody, Farmers Sing Cell Tungi Pibam, Pagat Hanbada, Saunomating Organi, Hike. Social aspects Ibama, economic aspects Ibama, Mayam Semiba Farmers Club Tuga, Seller Gutaga, Kachang, Canada Mayai, Manamasway, and Pandani Wafam City. I couldn't come to Ningisina. Organizational aspects and Akamina Puran Gadagi have the gi. Portun I could attack Tapiro, Mikatan Pulan Biraba. Adaga, Kari Tabak Tawadagi, Kari economic activities Tawadagi, already identified Tawle. Quite a Maru was a Karino Hitargadi, social aspects. Social aspects of the Kayavitai. Lekaida, Mayam the Tenay River, Luhong Bagi, Chahong Bagi, Mana Hot Bagi, Kari Kalma Zamalay, no, and Mama Sino, no, to even at
masayisda aikoi group se masi kun oigara kunthra oigara koi group mayam se koi punjana rakanda ai angamba mayam da mateng pangnaba samna harabada manipurda adum thaina degi tawbu lakpa ngatani All Manipur Nupi Manbi Association Sinduna Nupi Manba Nupa Amasung Nupa Manbi Nupi Singi Kongsadama Youth Hostel Kumal Lampakti Lamlanba Sanglal Fawasat Krep Kongsadu Lorba Matungda Nupi Saba Amasung Nupa Sabi Singbu Supreme Court na Mamang Segi December Tang Taramathoida Aina Yadabani Haina Amuk Lautoki Matanga Kananaba Amapangtoke Tonga Mari Lenana Amanagi Secretary Santa Kuraina Fungdropada Nupi Manbi Singsu Miyama Oina South Toksana Hingbang Ngamnaba Toromasi Sinbani Haike 2009 Delhi High Court na Section 377 se lokthokredana decriminalize tawgreba aduga hanto mo inaw na koina December 11 last year ge aduda amu moina overruling torpa Supreme Court na aduga pura thing amu criminalize tawre etana habadi Section 377 se aduduna koina sigi yaning da phongtok po oina grad work ama chatle ayukta adugi loisalakpada sigi consultation on Section 377 se sigi hall se da phongtok saban Central Board of Secondary Education loba class 12 के exam Manipur pura fail ore ngasi biology subject के question paper set ahunge pattern amata kaidana answer not namthoga mahiro sina paramba students coordinating committee के team na fagat pangamle Hiramasida Senate School amasung Oja Singh mathakta action lokhatnaba mari leinaba singda taksalagani Manipur Sarkar na self center sing kaktat pinaba committee convener angambana pukning singsilakli Soki office ta pangthokiba pawgi mifamaduda mahakna makha taraduna ngasi school ahum Written Rose Central Academy amasung North Point gi phagalakhiba unfair script sub manai masina takpadi Oja amakhaktana masi semduna thadokbu oigani School ahum asi center masada aduma oibana mak wangna fangnaba Oja Singh Aran Bamaungda Torongani Haiba Singadamde Haiki Answer Pazan Shamdo Wakanda, High Mahirosing the distributor, Mahirosing Yonmane, CBSC Labor, Resident Officer Madi, CBSC New Delhi Desu, Manipur, Sarkagi, Makadi, Sigumbayam, Mo, Marinta, exam Simatanga, a couple report, a Pituna, Manipur, the CBSC Skundi Salari Mo, exam Tari Monsi, Marichum the Kangana Bonagadami, Amadi Masum Aran Basi Taudanaba, Tabak, Packet Bondoko. Paket kita beri apa pun cita hamjari. Nungtigi pongba pausi singde yumpam oiduna ngarang amasung ngasi phongnariba UNLF Manipur gi mioi ahum phari haribasi aranba pauni haina UNLF ke Department of Publicity ge Director in Charge M Sahen ge Serolamana Senrole Manipur Police ke Thobal ASP na lusingba team amana kaksing longkhai dige March 12 da phari hariba Huikaf Mayai lekai dige thangjam Samananda apopa angau ma ke loina bi thangjamong bi Ranjana amade Brahmapur Bamo lekai dege Sungkham Romeo apokpa ibo pisak misam ngaktani makoy humasi UNLF Manipur madi masige Lanmi Sanglof MPA ga karigumba makhalge mari mata lainade hari Yaksang kumaina lakpada Manipur miyam da maruina Hindu lining setpasingda MPCC gi President Gaikhangamna harau tayamba phongtokpa loinana yaifa paujel pirakli Dharma Jat Kangluf Kayana Pulaga Kunda Minariba Lamdamasida Kalak Yangtinaba Tadokuna Amatoiba Wakalda Aikoi Puna Nungsi Sanana Hingminaba Hana Sunaba Yaudaba Santileb Iramdam Manipurama Yauksang Kumai Asina Purapa Oiresano Hairi Handak Lok Sabha Mikhal Gamari Lenana transfer Tobada Yaukiba ZEO John 3 Thobal case Amubana Office ki maru ibasi sangamadi office so sinaramde haibugi wafamda Amesta Manipur Mosong Kota gi mu sing yauna ZEO gi staff singna DC office Thobal gi complex leba ZEO John 3 Thobal gi office Solon Sinkre Amesta gi General Secretary CS Santakumar na March tang ohumda transfer order thokraga hauzik fawa office ki se sangamadi so sinadana nauna lakpa ZEO na office ki oba thabak amata tobungamdre haike Siapa tahu sih ngasih tahu karena kira yang naik guna hajar berusaha tahu itu tapi rektre ada na tengah ibu ada na Aikoi hai tahu sih ngasih pangtuk tapi ada tapi ki Aikoi solon samjare ada na maka tahu thora pun nama lain ba Aikoi organisasi sih Aikoi daita pun nama Aikoi na masih lawai mana di masih solon tu bahora kan ada masih laku pun nama tu di department office asik daita begitu bani Northeast Dialogue Forum Manipur Sinduna International Humanitarian Law amasung Manipur da War Crime haiba hiramda miyamgi mifumgal loinana rally ama Imphal West ke manung senba Pawitek ta pangthokre
Caesar Hospital anesthesia ge Dr. Oiba Khundrak from the Dr. Kennedy da KYKL ge Mioini Haina Saktak Sabakarana Salgi Dimang Torpada Milalna Yaning the Fundoli Lofasigi Lusing Pural Sadopum Tomba Mangana Miami Sebatoriba Mioyamada Arumba Polomasi Pibigano Irol Yopu Nungsiduna Katopagaluna Tabak Toriba Singbo Asigumba Tong Satabigano Dimanasi Marilena Sina Handopiu Heidi Miang Gudam the Saru Yadun Laiba, Asigum Laba Miu Yasida, Asigum Lava, Puba Tamanga Moidova, Lupa Lang Mangagi, Sembam Nireba si Lucizaraba Isinau Sing na Akoyi Masi Kongtanga si Handopiu Haina, Milan Gimake de Tamzari. Sadopam Ningol Sapamongbi Bidyarani Mankiba Todukamari Lenana Kaksing Pulista Asumba Tidopinaba Wakalubada Bidyaranigi Apokpi Masung Mopanupagi Imungdo in Onsilak Lehari Mopanupabu Kaksing Puliski Nupi Personal Sing Nakorga Castidida Nuit Mangani Tamduna Wat Nabidagi Tobal Hospital da Lakanari Hariduna Bidyaranigi Apokpi Isalna Penda Fundole Manipur Press Club the Pangtu Papagi Mipum Amada Mana Makataraduna Imung Manuna Haizabadi February Tang Tareta Nupamim the Luhonki February Tartaruki Numidang Pung Mapal Minute Contrata Bomatamda Maki Mapuri Bamusung Manembokna Laklaga Bidarani Mankre Haina Tamlaki Hiramasigamari Lena Kaksing Police complain Matoki Adubu Mankiba Tidopugi Muhuta Onsinduna Lady Haiki Isaje TBU Isagi Langla Langjinje Kangan Biwa Sumba Zibakto Putopio na Kasing Police da Wakat le Tam Pazale Isagi Langla Langjin Moino Kasing Police na Asumba Putopi Bangan Isagi Ulta Sida Dum Tanga Tana Koise Kauka Pule Sumba Putopi Brava Moina Wakat Putopio na Wakat Pazibu Wonsan Lagai Wonder Tire with the Mumanu Pule Maoist Communist Party Manipurna Laklaba Indian parliamentary election boycott Togni Hari Lofasigi Secretary published and propaganda Nongal Meeting Taropa Serolmana Indian election say quite a sober Namtak Amani Lunana Malangimiam da India de democracy set part leba Amani Haiba would never cut Honabani India Housing Secretary election see Samarak Pantol Punagi Punchirol da Larabamati Inakunba Anigi Karibat Sambalasi Wangba Hangat Pata Natana Ahomba Mata Leroy Maramaduna Manipur Miam Nasu election Sibu boycott Tobiu Lobasigoina Akanbam on the political amade military Oiba Tabak Sing Tingani Amaronda Lufki Ming season aduna Selgi Matang Panganaba Kangalakpat Lady Habi Sabsaba Akaknaba Kudam Sangdam Sing Lady Lobasigi Oina Selgi Matang Pangbinaba Se Taduna Kangan Kibadi Lay Adubo CAP Dana Ponda Kangalakliba Singadu Lof Asiga Hiram Amatada Marilena de Oiliba Pibamasi Laksin Duna Aranba Tobusing Fagapangamnaba Matamkara Miamdagi Sel Loba Leplagani Adubo Hana Se Takiba Sing Adudi Makatana Sanagani Lofasigi Hana Finance Secretary Oramba S. Bobo Haukiba October Tada Fakiba Matungdagi Hauraga Hana Central Committee member Kuntra Matoi Lerambadagi Kuntra Kakta Leduna Hangdun Lerambadu Lanputho Maitaibu Alternate Central Committee member Oina Nauna Hapsinduna Committee Sigi member Masing Kuntra Matoi Sabjana Oregani Hari URF Manipurna Laklibatang Taramapalda AICC Vice President Rahul Gandhi ge Manipur Concert Lofasina Numit Asige Pung Mangadagi Nungtil Pung Mari Pawa Media Anayek Mai Sing Lining Lysol Yaksang Sport Kamari Lane Pumba Satok Sasin Todanaba Lofasige Information and Publicity Secretary Sanazavomiti Kangalali Myoiba Oina Furuf Asina Hingwi Hak Democracy Indiana Matlibani Masibu Kangdaba Makai Makoibu Opa Hibasi Isana Sabu Kongo Nazibani Hairi BPL Family Kunda Manipur State Illness Assistant Fund Imphal West ki Chief Medical Officer na Yantokre Lampel Leba CMO Officer Pangto Kiba Tormasida CMO Imphal West Dr. S Bimala Devina Sarkar gi Makhada Leba Hospital Amadi Sakang Laba Hospital Singna recommend Torpa Family Singi Lying Bada Mating Oinanaba Kusina Kibani Aham Affairs ki Oina Mamang Sehi December da Mui Taramari the Sukana Basi Fangan Kre Haiki Hariba BPL family da laiba miyoising asina naba khudingmak ayamba laina sing akoi government gi kan hospital sing sida maruina rims denims adegi koi mapanda laiba koi Manipur state government approve toba hospital sing adegi Manipur da su koi hariba benefits asi koi miyo praja sing da phangan ganena laina
ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ KCP Pori Meitaina Cinema Hall Single Cell Gidiman Topa Handu Haina Film Forum Manipurna Lampeldo Leba Sankar Tokus da Wakan Pepun Setakre Kongjang Sina KCP Pori Meitaina Cinema Hall Tingjile Haba Wafam Si Setnaba Yaba Wafam Oina Lowroi La Ibutang Kungamari Dagi Manipurgi Cinema Hall Sinda Cinema Upa Horagani Hairi Manipur University na loba BA first semester examination lising ni tarahum doge fall lauthokre punna mahiroi lising tara mari senipan kunga mapan thabagi manungda lising tara chatruk hompu mapal pass toduna sada hombutara mathoi dasmik mapal manga mai pakle hairi hoji makhatana ngasigi sanawi pau lobise Ngasigi sanawi pau pijri Marirak Suba Oina Pangthokadurba All Manipur Working Journalists Union ge Sports Mate Ngasi Olympic Association Manipur ge President Bijoy Koizam na hodokre Imphal ge Kangla dagi Amju ge President Wangkhemcha samjai amasung Bijoy Koizam yauna Union ge member singna Maira ge rally amasung Manipur Press Club phawba lakhe Numit mari ni sathagadaba Sports Mate asida tongan ba masana kaya yawudori Sports Mate asigi event sing Kumalampak Men's Stadium da pangthokani Sigbias oina saru rakhiba Bijoy Koizam na Paumi singna I pauge Tabak kaktan natana sana khonaba amasung tongan ba curriculum da saru yarakpa si yamna aphaba amasung singthaninga me thabakni masina society da aphaba paujel ama piba ngongani haike amaranda amjugi president wangkhemsa samjaina phongdokibada sana khonabana lamcha sajat thaksikasi fagal ali paumi singna sanawe amagi lamcha sajat khangna sport meet asi mai paknaba khonamina si haike Rusia sila kung kapit sa tutama singgot na ba na kung masin kung tama na ba ni sana ba ito sana kung hindi jat ko sukay na ba ito iba ma jadi sana Rusia sila mag ito sutu may amlay hebi do ano ang ko kung ito na ko na gani ada may ako na makabato wa kalonda ko permission sa man kung sila kana tumba ko iliti pa sana ba ko ko hebi tamjan Iroi sembadagi maibam itombana khunau bina bar singba se Guinness World Record yobang amlagani hari ngasi uripo Naurem thong samusangda leba Brilliant Club amade khulem lekai ge Lak Spanners Committee ani na sinduna Tagal leba Sai Complex ta Atem Guinness World Record ki thoroma pangthoke thormaduda All Manipur Bar Association ki President Khaidem Mani Sai NARC Imphal ki Director Dr. Subhas Basumatre National Awardee KS Iboyama amade Paunapam ki Editor Ravindro Sharma Singba Mui Singna jury member amade witness oike M itombana khusagi khwaidigi sonba khunawbina bar taratarulak singki ma kg yankai mathoi lumi amadi haksangi awangbana centimeter sama yankai taret dasmik mapalni wangang kibasingna itombana mahaki angamba fudoktuna manipur gi tanatana bharat ki oina mingset prokpa ngongani haibagi thajba thamke masi atangma singi manungda amani haina singthake itomba masana fondoropada mamangda Guinness World Record da sanana ba sangeng tokre adubu record sanaba honabada makhogi guideline sing adu khenaba lerambana ngasi nauna mu pangtokpani sungsoi soiduna record se sanba ngongani haiba wafam fondokhe khadi sono pose khadi kanno Ono putoga wari pot sanba amtang namje ge wa khalun ge masi attempt kam gandhi chana bo 2018 kamai practice to Mr. Practice Tomba Singh completed 15 dum singe thang timing with a repetition of 15 I think that ke krada the chances like that sangom mala foi gum se ahen ge chusa Institute of Cooperative Management Imphal-ge thasi tang tarani thoi degi satarkiba annual sports meet ngasi lamphel fataleba institute asigi complex ta lusin kre sportsing gi thormadu da ICM ge chairman Tom Pisak amade director Dr. Somerendra Surgaki tongan ba masana singda makomathang tarba singda manamatum piduna puning thogakki thawanga mai lena chairman Tom Pisak na hauzigi matamda sport habasi education ge saru amo oina launarabani tongan ba technical trade singda mai tamlabusu hoziki matamda sanabasu thadokpa yade sanaba matamda ojagaru naina tamba mathok tai phongdokhe Youth for Social Change haiba thimda Kanglai Park Students Association na sei khudingi leptan satharpa Kanglai Mega Sport Festival sei asigi oina ngasidagi mapal kangjai bungda ahumlak suba Kanglai Mega Sport Festival hokre
फेस्टिवल असिगिदमक कांगलादगी मैरा लौरब मतुंगदा मपाल कांगजेबुंग तमना पुरकलगा मैरा सुखरकी हाउदोपगी थोरमदा केएसए गी प्रेसिडेंट टीएस प्रेमानंदा कांगलामेगी प्रेसिडेंट इमा लरिक लेमा अमदी यूसीएम गी जनरल सेक्रेटरी जॉय कंठोजमसु सुरगाखी वांगांग किबसिंगना फोंदोनखिबदा हाउकिबा सही क्यादा याउसंगी कुमैना हौगलकलिबा नाहासिंगदा मोरल मांगन नरकपा यारकिबसिंग अदु हाउजिती स्पोर्ट नमोहत सिलक्तुना अवनबामा लाकले हाइबो वफनसिंग फोंदोनखी केएसए गी प्रेसिडेंट प्रेमानंदना फोंदोखिबदा साना खोनबदा जाति बिजाति खाइदे अमत ओइबगी वाखलोन सागतनबगी पानमदा केएसए ना लेप्तना मेगा स्पोर्ट फेस्टिवल असे पांगथोकनी मसिदा मणिपुर गी प्रजा सेक्शन खुदिमकना मतेंग पांगबियु मखाताना फेस्टिवल असे पांगथोकनी हाइकी ngasi ahobo numita KSA gi football team amadi Maniwood team ga friendly match sama sanki match aduda KSA na Maniwood po goal ani simnoda maitiba piki hayangdagi sagol bangi Brajanat kangsang amadi Gopal Dev kangsang da kang masana pangthokani amadi Singamaka gi Irom Jumjau Larimbi community hall da sebi masana pangthokani marathon race na thasi tang tarinpal da pangthokani Imphal West District Football Association Sinduna Thamaiban Athletics Union ge ground team Nepal na saruk yaduna sathriba first Let L Bagasendra Memorial Invitation Football Tournament ke ngasi sanakiba ahanba ground da FC Khanglai Cycle na Nisa Thamaiban bo goal ani amada maitiba pikre FC Khanglai ge goal ani adu Hekai na ani suba half ke hompumanga suba minute amadi Milen na ani suba half ke apa matamgi minute ani setpada sanke Nisa ge matangana goal adu sana tombana ani suba half ke homutara manga suba minute sanke tournament asigi ani suba ground ge sana kibada traw kwa kaitel na SSU singjamaibu goal ahum sino da maitiba pikre traw ge mai papi goal sing adu NG Ronald amadi TS Prem Kumar na an ba half ki tara suba amadi kungatre suba minute goal ni sanke atoba goal adu na SSU ge sanaroi Sahid Farid na an ba half ke apa matamgi ani suba minute on goal amasanke First State Level Junior Open Volleyball Tournament की winner YSAB संदखोंगना ओइख्रे Young Sporting Association Lilong Haurebi संदखोंगना सिंदुना था सिगी तांग मापलदगे टीम तरुक न सुरगादुना Association सिगी volleyball ground सथरखिबा First State Level Junior Open Volleyball Tournament असि लोइसिनख्रे आरोबा नमित की सनखिबदा YSAB संदखोंगना मणिपुर पुलिस स्पोर्ट क्लब को सेट अहम सिनोदा माइथिबा पिख्रे winner ओरबा टीम दा लुपालिसिंग तरामंगा runner taraba team da lupalising terapi ki Imphal District ki Prompat Police Station ki manung senba Kurai Lamlong Bazar turning da Maruti car 800 registration number MN04A8555 na Abagaon da pangthopa crossing camp tagi halakpa Imphal District Football Association ki sanaroi ohum thangzinduna sokpadagi James Prompat pass at kidamak Kaladuna Pukal Amlaka Sencre Asoka Sanaroi Ahungi full training kits Mafung Kangdan Mankre Karmapuna Pung Kungamari Kimanunda Imphal Football Association office the Laktuna Yanabama Purakna Bakona Drabadi Makata Batabak Sing Pakalagani Hari BCCI Affiliates and Associates Cricket Tournament ki winner Manipurna Oikre Jarkhangi Dhanbata Sathariba Tournament asigi ngasi aroiba match ki sanakibada Manipurna Meghalaya bu wicket mangada maitiba pikre Meghalaya na toss gamduna hana batting tobada over kunga tarukta wicket loina turga run samakul loki masigi pakhumda Manipurna over kunga mariga ball anida wicket manga khak turga abiba target adu yoki Manipur gi Suras Nomai Themna wicket manga loduna man of the match takre Manipur team tha sigi tang taratareta Imphal da tholok lagani hari First State Level 6-man A-side Veterans Football Tournament ki mapo upsa lirong sajing oikre Football Organizing Committee Peaceful Club Kurai Ningthobung Imphal na sinduna mamang thagitang kunga mga dagi team mapalna saruk yaduna Club asigi ground satharkiba First State Level say nipumanga mathaki 6-man A-side Veterans Football Tournament nasi loisin kre loisin mugi thoram da Peaceful Club ke president ke Ibomsa Imphal East ki DC MJ Bishnupur District ki SP N Herozit Amadi Additional SP P Manjit Chu Surgaki Tournament asigi ngasi aroba sanakiba match ta upsa lilong sajingna AY MFA Yaripokpo goal manga sinoda maitiba pikre Upsagi goal singadu and Sagorna goal mari sanki amadi angok sanana goal amasanki winner orba team da lupalising kun amadi runners up tarba team da lupalising tara PK
हौजिक ngasi nongmugi okiba ai ngasa gi pau pizri ICA lampel party gi phongba pau gi mathungina ngasi gi khwaidi gi saba degree celsius 13.ama khwaidi gi ingba degree celsius 9.ama nungchita yabai sing manal gi sang ayukta sada homputara taret nungthildana sada 13 ngasi nong sukhide loislakpada ngasi gi muro pau sing amukan pizri PMEGP gi beneficiary laktokpada physically silencing ming amata yauktabadagi office thong launching kre Tarataruk Suba Lok Sabha Mikhal Gidama Media Workshop Pangthokre Amadi Accident Thokpagi Thokdokta Myoyema Sire Amana Aruba Fibamda Laikanakre Ngasigdi ISTV Manipuri Pau Matang Salujre Miang Tabri Basimbu Aroiboina Karumjare